Yo, ma pastor, Yo. ay lete itu onela soa saung tigir one via kamis kami hansama gemura ngara mata katonel so jumaat mga kole nafas naik kami ho gerak tanah rodo banggalas gerak neran morin agung ngaran ay poli min pedepan tentar mor kerayang lesot telun kaku musekolet tema imbin lami kali tuung bukan go otsain nukoli tega ho nak kitang beki mangatang ranga mori bukan go titecain nahe manga kedite onenai dami viagul sogu lagu manen sembeng agu titong moseda milite neka mangar kok lebo neka ro engwel neka mga puare me uvan mosedami neka mga pocer me koen bo ve mori ve englede det ve kegeren te pua kegeren tua bukan go otite rangkang ne hobelala danai lava jobon hobela lokom ne lava imbi agu bengkes lami te mamur agu hemong onele soho nekitang beki mangatang ranga kurut naring dia demorin agu ngaran atajari agu dedet ai to kolen hotai rite betet rante jing daat ko das balido vapinaraka mose kolen hotai rite mesen to chon kut levele de pasnang ur tito ngata ko palo ngata dia sendong ngata lebo andong ngata kalo ngong revandami ma pastor ai ho meja vecak helang anak deva bobo daran anak demorin ngaran bukan go otsai kalau sa itu ada rangan ite am selipis salah pas kepok Selesai. Yo, Malukas, mungkin hoa Ivor ko data perlu bahaya ke pecing ko lami mah terkait dengan goet-goet torok tayo ni gereja itu dutak kumisang gelu. Mungkin pengguna maya apa itu Natal kemudian pasca por itu. Coba goet lalata itu ba torok persembahan itu kemudian cokolea cara valen lihat ma pastor atau pimpin takung misang gelu koni leso itu. Itu karena tegidan ko itu. ayah torok du Natal Torok du Natal ya. yo ma pastor onele soho oitena kitang veki mangatang ranga padir vai rentusai mata porong tilusenge ma pastor ami kurut manga keng gelededek elang geledeva hitur bang dami yo mori agu ngaran atajari agu dedek onele soho mori nakitang veki mangatang ranga jombom ne hovela lokom na lavado rangkang ne hovela lada ai cai ite mori agu ngarana tajari agu dedek kurut sambe bakarna mori vokon go tite cai sa itu ada ranga bengkas naika tegi lami kamping item sembeng agu titong ke kami lite viagul sogo lagu mane tadang kos calang devakar oke kes cepel mose cai jari kali itadi nah titong atako palong atadia sendong atalebo andong atakalo latan temam agundeng atat civalu malelo keslite duat ngari piang umas diam bersua neka manga timpok vai neka madokak mata cai piang umas neka babang kebentang nah buas piang beri lebos pempong kurupai lami hamane tua hanggular mohang lesu mori sembeng aku titong ke kami lite viagul so klub mane tatang kus darat betana oke cepel musim tegi kole lami kamping ite nahel cai dite cai cukup cai jari ita kole lami pintar ngokes bodok boni mai musyak pamuseda imbi agu bengkes dami more ai holi pura guliup gami one compang geluk ai ho one compang geluk meja vecak helang anak dedeva bovodaran anak moringaran berkak kulite sanggegan
Ma, pastor. Iti ata poli imbil morin agu ngaran ata jari agu dede. Kudu cailes ken sinas kinda. Hoos, buar pemberi lebos pempo ang sakil me pandegam. Mori, toy makipet limegami, te makekep lele. Bodo tombong, lani bili karga, am celipis celapas. Yo, kepok. Ih, keren tuh. Coba dihafalin. Kami ata muluju kuliah ma pastor. Yo, ma. Revang dite, tiba laku, ay imbi kakul morin agu ngaran, kurut banggalas neten tanah, ngalas bakar, sangges me umah. Ve anggerak laku pancing ngalis. Lorong izin one ma injil, imbil me. Mehorvan me, sama lain titione takung misang geluk, ay ho meja, becak helang anak dewa, bovodaran anak demoring ngaran. Revang dite, mesen tecoon, tibas lemorin agung ngaran, lakus lemparan gerektar, kekep ngerle dedak. Ma, tiba. Wih, keren itu. Terima kasih luar. Itu Natal begitu, Donata, lemparan gerektar, lagi kekep ngerle. Natal. Kemudian ame adu Paskah yo ge ma. Acala beda aku sih. Beda. Beda. Paskah. Apa kira-kira inti go inone Paskah? Ayo Paskah do ada apa? Minggu Li ada Minggu- Trisuci, Minggu mulai Palma, Minggu Minggu Palma, Palma, ya. Kemudian Kamis Putih. Kamis Putih. So mungkin Jumat Ite bisa Agung. bantu apa jelaskan beda-beda goetnya apa. Mesti kalau Beda. intinya dia ke apa? Dan Palem yo minggu Palma yo. Apa kira-kira apa? Goet. Paling hitulite Nakaraja. Oh ya. Nakaraja sampai bakar itu pada waktu itu dan lain-lain gitu. Itu one apa itu Nakaraja itu raja sampai bakar gitu. Coba kira-kira goet entah Malukas. Maksudnya coba goet entah 2 minggu Palma itu. Mungkin itu kelihatan mungkin tunti kemuning germusi di serta grolon teh apa itu. Coba kira-kira goet entah mungkin 2 torok none apa itu persembahan dulu seminggu Palem. Ayah gambarannya kan dulu itu kan Mori Yesus mau di Yerusalem. Ya. Jadi sangat lava di Yerusalem itu ga becak tang sangat ada pakaian saya itu bawa Raja. menyambut Raja Horde. Coba goen none turta itu untuk menjelaskan tentang peristiwa ini lesua mungkin mangga goen. Aya Baik itu. ngop itu. Emene ho ditet mangarain ho raja itu randang. Cara memisi randang natas tu revobeo. Vicak kita beli apa? Pokoknya senang rame ho. Menyambut, Apa? sambut. Apakah Ya, tiba ya apa ya? randang natas itu. Ho di teo randang nakaraja. Raja sampai bakar itu. So kira-kira mea panerojo kita mah. Masuk goen pa. Iya. Itu cekeng apa masang torok tai itu. Ay lesur hoga lesua. Memang emang gitu. Ya. Ho leson lesor mom berapa kerke berapa. Rema gurame rangkang neho vela lada nakaraja temutana. Ya. Nakita ang vaki mangatang ranga. Ya. Ranga tawa tang ata. Ay beka aku do. Imus isung. Ngo ite morin agu ngaran atajari agu dedek. Baya agu pecing lami. Taramangan bincar dia. Petule livulau. Kembus veteku bos vevoang. Baca tara kami boleh kloki. Ite ming raja. Kudu tiba sangger kinda. Kekep sangger ken. Gerle gede deh. Kudu lami ami via gulson kula kemana. Nahe ami kali neho ke rana rembong vokolelo. Watu pogo kue lontong. Ya. Di situ kita harus sampaikan. Harus semua kalimat situ deh. Nakah itu bu, nakah. Ho lamin nakam. Ho lami nakam. Nakah raja. Naka kita. Kita itu naka. Rame mesi. Randang. Itu deh. Jadi tigi ma pastor kali apa tigi none ma pastor latan tahun lesu itu. Tigi kita itu tigi ini cebok cedek. Mau tigi dua lesu apa? Apa kan? Yang penting kalimat sio bu nakaraja yuk. Nakaraja itu penting itu. Papua. Rame. Randang. Kancama. Revo kambeo. Kemudian kan ada lagi Kamis putih. Kamis putih kan lonto cawas fisik kita mah.
beta baca vai baca ada rasul rasul, ya. maksudnya memberikan contoh pelayanan. Pelayan. Selama aku situ goet tekus. Emea gue situ ga. Nika bu yung bae dilite di tenggokut mata ya nika. Lonto camat, hang camat. Lonto oni bong kitu kut lompong Kut lompong camat. Viejo otite na kitang paki mga ranga. Kutrema gurame hang cama. Onto ba cama-cama, seta cama-cama. Imbi agu ambil lami onenai. Iteming raja tuung. Berkaitan kinagyobo. One may minggu palmahyo. Iteming raja tuung. Tu emang gon kole titega aku kali rajan beta tite toy. Ai vaci kole raja mo Boko onto va kami onto va tite beta tite beta kami beta tite. Tu emang gon ite terkaitan temang. Imbi kole lami nai di lembak tu. Kamping ami. Ngacelik desa luar biasa. Saud va idami. Tu kita kop. Kita patun. Tu kita patun. Tu kita naun. Kudu lite kita sa vaca va idami. Lain toe mori. Bokon gitu nai nganggil tukang ngengkadite. Mesen tu coon. Tunting kemuning remus sila. Tunting kemuning remus sila mitarin ngkirtain. Pakang gelok kole nai dami. One gori gue gencur gue pandai gue hayat segala mas. Itu contoh budi harus itu luar biasa mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dia sedang memberikan apa namanya, sebagaimana saya sudah apa namanya, saya yang adalah raja dan tuanmu melayani. Oleh karena itu saya minta supaya meu kole harus layan. Aku kata raja kata kamu, tapi aku cawa baci sakit. Itu pak, lut lihat tuh. Pokoknya nggak opande di te, mori kamping ami kole, ne opande di te lami kata dote. Teil beanggerak bancingar, palang salang lah. Teil te tuntine, teil te conton, teil te tunti kole lami tai, contoh lami. One pande gori bintuk babak kidami, letel so. Emang go oga, begitu kole pande dami, motorok lah. Neka mga blema itu, bertumpang tindi tong. Gitu. Luar biasa. Itu warna Kamis Putih itu Kemudian yang Jumat Agung. Jumat Agung, mata galandek. Apa kira-kira pernah goet apa? Ayah goet aku sa mata. Mata. Goet. So kira-kira ata ngajengan rojo panen. Panen itu zaman torok ka balu kata-kata ta malukas. Paling ditega. Mori agungaran atta jari agu dedet. Ai levele de pasenang ite aguami. Remedi anira kaen tanah patana leno. Kalintoe levintuk legau klebawa kidami, vintuk tenipu, hang te tanda inu tenipu. Hemburle tebur lau mosedami. Laiva ata lai eta kami. Itu manganga balengara mul moridite. Laning lendekok dami. Dobail ndekok dami. Bokon gitu mori, tay dami kali. Neka lakorabo nika turarwa. Neka bala bang kamping mori agungaran. Neka pola tongkeng sangger ngoen. Lani lendekok dami, mesente coon. Bencung geluk kali kami kah. Ailite situ veoneh parga oli pangkol. Mori rebang dami. Nah, wani kan gitu. Itu untuk lesua Jumat. Dua pengasang. Oleh sekolah yang ada morin dia. Pak yang terakhir gimana? Orangnya pengasang lesua minggu. Itu kolej. So itu kira-kira ya goen. Itu kita rame kita rombong lah sekarang kita. Aku kita torok dulu segitu. So kita kira pas kita kata-kata torok kedua toko lima ribuan seminggu itu minggu pasca. Goen. Intin kira-kira. Yo, ma pastor. Yo. Ailete itu onelesoa saung cigir one via Kamis kami hancama gemura ngara mata katoneleso Jumaat mangakole nafas naik kami hogerak tanah rodo banggalas gerak neran morin agungaran ai poli min pedepan tentar mor kerayang lesot telun kaku musekolet tema imbin lami
Kali tuung. Bukan ko otsain. Nukol itega. Ho na kitang baki mga tang ranga. Mori bukan ko titetsain. Nahemanga kedite. Onenay dami viagol so gula kumanen. Sembe nga gutitong. Mose dami lite. Neka mga rekok lebo, neka ro engwel. Neka mga puare me uvan mo sedami, neka mga potsere me koen. Bo ve mori, ve englede det, ve kegeren te pua kegeren tua. Bukan go otite. Rangkang ne hobela dan ne lava, jobon hobela lokom ne lava. Imbi agu bengkes lami, to mamur agu hemong. Onele soho nakitang beki mga taong ranga. Kurut naring dia, demorin agu ngaran atajari agu dedet. Ay to kolen hotai rite, betet rante. Jing daat ko das balido wapinaraka. Mose kolen hotai rite. Mesen to ecoon kut levele depas nang. Kurut tito ngata ko palong ngata dia, sendong ngata lebo, andong ngata kalo. Ngong revang dami ma pastor. Ay ho meja wecak helang anak deva. Bobo daran anak demorin ngaran. Bukan go otsai kalau sa itu ada rangan. Ite am selipis salah pas. Kepok. Selesai. Valen dia pastor. Waduh, itu kita mata dia. Revang dite, revang sanggen umat. Imbi tu lite onenai. Apa tain muri krayang tai tu. Neka mga tompal kole. Agun neka mga mora onenai dite. Serani musai ditega kontas bokak. Imbi agu bengkes lite, mori Yesus menghitu atat sambe bakar lite. Mesen tecon, neka mga panende kokole. Pati jari, titong atako palong ata di akamping anak. Nuhnia bintuk le mori Yesus. Gitu kole bintuk le memba lavang agu apa agu anas. Revang dite, ti balami, maiga ite sama lain ngaji. Keng lededek, elang keledeba. Luar biasa itu. Terima kasih ya, Marcus.